Türkiye boşkası Ankara'da 3. zamança sanat yarminkesi uyuşturuldu. Resimden alıp heykelge, foto suretten alıp keramikaya kadar zamança sanatının en yangi hem kıymetli örnekleri takdir etilgen Art Ankara Halkara Sanat Yarminkesinde 20 ilden yüzlerce sanatçı katnaşa. Ankara Savda Palatasının Kongresyum üzerinde 16-19 Mart günlerinde saat ertangi 10'dan kişki 8'ge hatlı aşık bulgan Halkara Yarminkede Tatar, Hotan kız ressamları da katnaşa. Ben biride 3. zamança sanat yarminkesi uza. Siz biriga koydan keldiniz mi? Özünüz bilen tanıştırıp uza alasızmı? Мен келдім мында Башқұртстаннан, Уфа шәһәреннән. Минем исемем Эльза, фамилия Нафикова. Мен Уралдан bir үзем келдім. Урал якларынан bir үзем келдім Уфадан. Үземнең рәсемнәремне алып келдім. Үземнең Нинди темага ясыйсыз? Мен яратам пейзажлар төшерергә бит. Төрле матур кешеләр яратам. Biride bu resimler nesен anlatır? Bu resim мен үзебездә ясадым Уфада. Бу resim каян килгәндер минем башыма, мин белмим. Анкарага җыенганда мин караган идем, төрле видео Анкара турында, шуннан күрдем менә шушындый мәчетләр. Videodan карап илһамландыгыз, Уйладым, шушларны алып килсәм, бик килешер дип монда. Biriga Rusiya Federatsiyasidan necha kishi keldi? Biz монда 5 кеше. 5 кеше. Бишәү генә. Biride şevşeytik bizim milletteşlerimiz, Tatarlar ise Türk kardeşlerimizge ne saytırı etilisiz? Теләкләр бик күп ул. Матур яшәгез. Сәламәт булыгыз. Мөхәббәт булсын сезнең белән. Сәнгать белән кызыксансагыз, бик матур, бик яхшы булыр. Рәсемнәр төшерүчеләргә бик яхшы булыр. Рәсем төшерәбез кешеләр өчен бит, үзебез өчен түгел, кеше күрсен, кеше карасын өчен, кешегә ниндидер матурлык килсен өчен, гүзәллекне күрсеннәр өчен төшерәбез бит инде. Ул үзебез өчен генә түгел. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт, уңышлар. Рәхмәт. Biride Türkiye boşkası Ankara'da 3. zamança sanat күргәзмәсе hem yarminkesi үткәрелә, hem bir de bizning illeşimiz, milletteşimiz katnaşa Aygül Okutan. Менә Aygül hanım, siz özünüz кайсы яклардан hem biri de кайда яшисез? Teşekkür ederim. Ben Kazan'dan geldim. Kazanlıyım, Tatarım. Perm şehrinde Sanat Akademisi... Qozonda tuğup ösken hem Perm Sanat Akademiyasını bitirgen Aygül hanım 10 yıl İstanbul'da yaşavın. İstanbul'da hem Türkiye'ni bek yaratığını aytdı. Hem biri de bu kadar zor külemli sanat yarminkesinde күргәзмәсендә katnaşuundan bek şad bulduğunu bildirdi. Şundan da bek güzel sanatçılar var. Hem profesyonel, hem töz texnika usulları, atmosfera, energiya yağından bulsun. Barısı da ışanmaslık derecede isketkiş matur. Fevral ayında Ankara'da uyuşturulgan başka bir күргәзмәдә de katnaşuun aytuşa Aygül Okutan, lekin biri de özün tağında bəxtlirak his etüün, bek uğay, pozitif energiya körüvün osıqlab aytı. Tatarlar bilen yesimle bizim Türk kardeşlerimiz, sanatçılar bilen uçuşu mümkünlüğünüz var mı? Tatarlarla çok görüşüyorum. Çünkü çok güçlü bir Tatar... Tatarlar bilen görüşem. Bek güçlü cemiyeti var, diasporası var İstanbul'da. Tatarlar Türkiye'de özlerin üydəgi kibik his eteler. Din börük, dilləri də oxşay. Her yıl Sabantoy bayramı uza, gel onda vurabız. Tatarca konsertler var. İstanbul'da her sene kesinlikle gidiyoruz. Çünkü ormanda oluyor Sabantoy adı. Köpten түгел бик кызыклы күргәзмә үткәрдек. Bir башкорт, bir удмурт һәм мин татар рәссамы. Барыбыз да İstanbul'da яшибез. Üçебез дә сәнгатьче. Уртак ягыбыз бар. Шушы рәвешле берлек төзергә телибез.
Будут художники, и просто посетители смогут нарисовать картину. Арт Анкара ярмәкәсенең тышкы мөнәсәбәтләр координаторы, килеп чыгышы белән гагаус булган Людмила Капсамон ярмәкәнең турыбыра тагында киң колаш алуын, катнашучылар санының артуын һәм Анкара халкы белән башкала кунакларын ярмәкәдә көтеп калуларын белдерде. Еще раз повторяю, с 16 марта по 19 марта с 10 утра до 8 вечера наши двери открыты для всех ценителей искусства не только Анкары, но и для всех граждан Турции.